Na mururumo orege munini wa President Kithure Kindiki ni acokereirie tabarĩra cia kuhura njeki ikundi cia onjoria anini matũra-inĩ. Rita rĩrĩ akiumagario nĩ kĩhĩri kĩa atongoria kĩharo-inĩ kĩa Nyanturago Nyaribari Chache, Kisii County. Mimi nimeletwa hapa na maneno ya maendeleo yenu na mambo ya wananchi. Najua hii stadium mnangojea ijengwe. Si mnataka hii Nyanturago stadium hii ijengwe? Maneno ya soko hii Nyaribari Chache, tuko na soko 5 ambazo zimetangazwa ambazo zinaanza, na hizi soko haziko hapa peke yake. Kindiki augĩte mũbango ũyũ nĩ ũrĩ na matunda matũra-inĩ matiganĩte na thirikari ndĩgũtiga gũkũria onjoria nini matũra-inĩ. Tuwatafutie barabara na markets na stima na tusimame na wanabiashara wadogo. Tuendelee namna hiyo. Na ota mutugo uria weyumĩrĩtie thĩinĩ wa mĩcemanio ya hau kabere, atongoria nĩ mahũthĩrĩte kĩharo kĩa Nyaribari Chache gũtukũra ang'etheri ao. Hawa wa jamaa ambaye wanajiita wapinzani wa serikali hawana la kupatia wananchi, na hii ukweli lazima isemwe, kwa sababu ukiona kiongozi tabia yake ni kuinzite watu, yeye anatabiri mambo ya vita. Tunaambia wale wabunge ambao wanatembea na huu jamaa ya kwamba mjichunge. The way the guy expresses himself, mpaka unaita press conference, unasema ya kwamba ati yule mbunge ambaye amejifanya alikuwa abducted atiana speech. Huyo mtu tuliwaambia ni roho chafu, ni roho nyeusi ya uchochezi. Mtu anaambia wa Kenya eti ile maafa tulipata mwaka wa 2007 ati hiyo ilikuwa ni kama Christmas party. Icera rĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa Nyanza rĩũkĩte thikũ nini mbere ya mambura ma Madaraka kaunti-inĩ ya Homa Bay. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩchimo Joseph.